Kongi na kwa Meru ni baitete ugambi bwao kumania na kwijamo wa kiama kia UDA na ODM kirikarikarira na ndirikare togaruru kuthirikarine pamwe bonekete kugwata etua riri mbaru na bangi bakioneka kumeneria Ruto na Raila bakiuga ibobongo bakwiguna ende gutikia Mukenya agaketha kumania na ngwataniro eje katuthikire Kajuka Muringi kura ya kwambita wa David Ntere kuma amawa oni untubura bondi aritie rwari kiongozi umwe ura twethera twenwe tukiwa ni kiongozi wa upinzani rwari kuwatanira thirikari oni kinya wembera ati ante yani no mona rwe na mauta ura ndaisi oni Raila batemea kuwatanira nao batemea kuwatanira na Ruto lakini rwari tukuona nteto etoriaretie anto babonda bage saina bai saina nira moyu egua bakwetha bare amwe lakini mwangathai Ruto muntu wetu Raila akwendia anto bake kabendia kabisa na mwangathai bato toriwa atere buratu nabo katuwa bato mwangathai muntu roge yare opposition onu tukawatanira nwe na no tuwatania nwe kitwiro mwe marita kwambita wa mwenda Kinoti ndutangwe bonda amawa. Nataka nichukue fursa hii kuambia Wakenya mahali tumefika sasa ni mahali ya kufinywa ile ya kufinywa ya ukweli. Juu Mheshimiwa Rais alituelezea hawezi fanya kazi na mtu kipovu, mzee ambaye ni ana maendeleo ni mchawi. Sasa tunasidwa kwani huyu mtu amekuja kuwa Kristo ama amekuja kuwa nani ndio afanye kazi na yeye. Sasa sisi tukiwa wenyeji wa Maua tumeona ni kufinyirika ya kwamba sana sisi wakati wa Ruto mafuta ilikuwa inatoka 160 wakati waliingia na Uhuru lakini iliruka moja kafika 200. Sasa sasa ndio tunashindwa akipatana na Raila ndio mafuta itashuka, mafuta inaendelea juu, economy iko juu na hiyo shinde ndio tunapata huku Maua. Ruto alikuja hapa akatuahidi barabara ya zero eti after miezi 7 hiyo barabara itakuwa imemalizika, akatuahidi mambo ya gas na hakuna kitu inafanyika hapa Maua. Sasa mimi naona kushikana na Raila hakuna kitu tunaelekea, tunaenda kufinyo kabisa. Tungeomba kama sisi Gen Z Matiang'i ashikane na Maraga tukuje tumsupport hata afadhali Gachagua kuliko watu wote wameingiana na hiyo serikali. Ni serikali ya ukora na ni serikali ya wizi ambayo imeshikana na Raila ambao tuliambiwa ni kipovu na tukaambiwa ni mzee. Sasa kama tunakuja kuongozwa na mzee anashikana na mzee ati aende Bondo. Sasa wameenda Bondo wote, tunataka mtu mwingine Matiang'i akuje tushikane na yeye tumuunge mkono kama Gen Z na tutamsupport na tunangoja Matiang'i huku Meru ndio tunaitiza. Hatutaki Ruto kukuja kutupea andi ya uongo hapa Master Promise. Hiyo hatutaki na tumekataa. Sisi watu wa bonda sisi ndio tulitumiwa kuendesha mapikipiki eti tukilalisha eti tukisema Ruto fresh. Hakuna kitu kama hiyo, tumekataa na tumechoka na mambo ya Ruto. Sisi tunataka Matiang'i akuje tushikane na yeye juu sisi ndio tumeingia opposition. Ene dikari tunayo tio ile yale ya Kenyatta, tio ile yale ya Moi, tio ile yale ya Kibaki. Sisi tumechoka na uzalendo mbaya. Na ande ni bwana ngomba kuga ituge atiri kirere mbega tukomba kukinga thikari ne bwega ne kala bwega tuondoe wote tutikona mtu nginya mbunge ringi nondo muntu rori mbungene nienda atonya mbunge ndata mbunge ata kuatithio mugiro ni antu abatura mbungene oye kabwa turenda kuthura mundu ta kinya mbunge ona bao ondi bo mbunge bungu are Raila bana na kwenge twika ngwataniro ni ega peace ya peace lo mauntu mangi monde makedho me kabadi by that peace non tukethwa tukirwa na ungumania na collaboration tukalwa nayo tukalwa na itangwa mbesa ya thirikari na mauntu mangi maingi muno ona na bauba uga walwa ana kola kugwatwa na kulagwa na kugukathira nonto they are understanding geti mutual legendelete no nkugaga ni wega muno nonto abauba gwatanira tutikolaitha mwena no ri kukana ke mano kiriku tulaithe Kenya nonto ni borori wetu na ikutugatula na tutomba ko borori onge no riko that one bringing peace in our country by uniting together the two leaders nonto age tumikenene muno na mbugi antu batikajiki advantage ya kuga ati o khala mwe thirikari o kejete anga utonya thirikari ni gakwenda no mauntu momonde maletwekeka nikenda ngaya tutongoletie borori wetu utolewe na peace bola wikaraga na ngina bera nibageria kulwa na corruption na bamenyere mauntu ma thibitari ma wananchi masha na erengi riu ni bagwatanire meciria mau ngwiciria bagwatethania na meciria mao nikenda antu ba borori wetu wa Kenya twithwa tukithii wega mwenani wa
mitulire yetu ya kulinga biashara ya olwa andwali no olwa eula mauntu mo nde magati mizika leba watanire togo Raila no ari wa position na no ateithagia thirikari riria ona mauntu mathuka no riria bakethania gatonyie thirikari-ini na riu atonyie thirikari-ini riu mauntu ma mondo kona makenegenerwa mama kwigua wananchi bakenegena kagu gitekyo no kimwe kabua nuntu gitumi tari gugatuika ene gitwa sha antu bakunegena niyo na banegena niyo bara babatie tiyo tu wananchi na akatukunegena tutukona mbeca na twathi thibitari na shete gututeria na riu ri twanegena opposition ye bati gututeria kithirikari riu baringanire bonde amwe riu ni gutuika tiyo mwananchi wa kawaida gutigi ntuno kimwe agateteka nakyo thirikari etuikire imwe na riu gukari ugu ino thirikari litake kuthira ya Ruto nuntu ri twamuthuraga tiyo na nkore tutwitikitie agatutethia no akanitha na riu muntu akanitha nionekanagia atithijaga njia buria antu bakwenda kana buria meciria makanitha makari no riu riria atonyire guti muntu no mote kurwa niwe ni ukuona ona njensi ne iraumirire nuntu bwa mauntu tamau na kera antu na akadietia nusumugate tegagitatia no riu ntukume kuria nusumugate iraumire bagana na riro regwa ona muntu awira muntu akua wira umwandikite ukamwira ruraka 1 2 3 ukona ati kurura komwingaga tikabwekaraga onawe lipo gwekara nawe wamwira gatwire na muuro akadi gutwira nae guru komurutagao no rira bwa gwatanira kero muntu awire jate kuria ni tabu thirikari ekarire no ya Ruto